Dumelang, ke nna LTK, mogasi wa Afternoon Drive 3 to 6 Diaboa mo MotswedingFM #Konka online #Konka social. Gompieno tlo go tsamaya le nna o bone botshelo ba me ba mangwa matsatsi seng tsatsi le letsatsi mangwa malatsi gore ke buruleganya ka tselentseng jang from in the morning go fitla kana go ke tla bong kere Diaboa mo radio. Ala LTK dadi gamla a re timedisa ntse go bona le khwala re fano ke mo majemantsho mme ke tle mo kopanong ya me le mongwa borre ba ke dirang dio tse dintle le ene na o lebeletse go bona dio tse dintle gore ke tsefe voilà. Hey, Papa Vela. Papa Vela. How are you today? Motse o re le mo gone ke motse wa Lerwaneng ke starting go la le sengwe se botlhokwa se ke tshwantseng ke tle go se lebella fa ke re wa itse gore ha o le motho yo hata-hatang o tshwantse wa lebella mafelo a o ka kgonang go nna le sekhukhu mo gone umbrella nyana mo gone jaanong ke tle go tlhola ngwa di umbrella accommodation ka le re bona se tshale mo. What's good? What's happening? What's good? Ke teng fa ntse ke go lella ka gone ke office space ke di office di le kae ke le fale go na le mme go la gore ke tla bua ka tlhare mo mathepa o santsa tshwaragane le mabaka le voilà. Rona ba re gorogile mo ga itshosetse le nako ya Diaboa 3 to 6 mo MotswedingFM LTK Delicious re file mo go motsi Thapelo Duncan Nkuta ke setlhopha sa Diaboa a re kopane mo mowe. Hakena tuna Amirake. Se ke sone ke yone live studio ya rona fa re gorogile makomedi offer le Amon Mokwena ba mo 12 to 3 Tadia Musa 3 to 6 Diaboa ya latela ska ba tlhaiwa. Ngwa diphoso tse ke akanyang gore nkile ka di dira ke go sa ke a gopola ke ne ke na le Vusinova ya rong kana go eo e ne le interview ya ona le alter ego ya Snova so nna ke ne ke santsane ke mmitsa Vusinova re dingo Vusinova ngoko so ke akanya gore was an error kana go eo ka ntlha gore the brand ya gagwe ka that season ke gopola ene ngwaga di le pedi tse di fitileng o na dira ya mapiano o na ipitsa Snova. Nka rata fa malaika e ka nna teng ke a itse gore batho ba le bantsi ke a ba tlhodia ka malaika mme ke a go tlhodia go itlha malaika e boa ha nka bona malaika bana le nna mo studiong re bua ka botshelo re bua ka dithubopo re bua ke band ya mo gae ya mo Matlosana ke a mo lapeng. Ine le ka 2018 ke gopola sentle ka tsatsi leo ke ne ke le go ganyesa gona le moretsi o na tlile mo gonna ke le go festivaleng a tla mo gonna go backstage a mpolelela gore fa isale ke go reetsa botshelo ba me bo fetogile ke na le sejanaga ke na le go gaka
ke ne ke tlhobogile ka botshelo mme gone jaanong ke a tshela ebile a ke go bontsha sejanaga sa me e ne le motsotso o monate tota mo botshelong ba me go bona gore platform e re nang le yone e re e filweng ke lekgotlakgaso le mantswe a re a filweng ke mmupi a kgona go fetola matshelo tiro nkileng ka e dira pele ga ke nna mogasi wa radio nkile ka direla ngwe la mabenkele ke ne ke le tailara next customer next fa nka iphitlhela ke ga eletso ko sekakeng nka tlisa album tse di latelang album ya ntlha ke ya ga WHP nngwe le nngwe fela di album tsa gagwe ya bobedi ke le mošwa jaana se ka mpotsa gore goreng The Beatles nka tlisa album nngwe le nngwe ya The Beatles ya boraro ke album nngwe le nngwe e golotsweng magareng ga 2013 le 2020 mmele ya hip hop e mentsi thata metsotso nkileng ka itsipa mo go yone motsotso o ke o akanyang o tlang gone jaanong ke kana go go ne go diriwa Nelson Mandela lecture ka ko Wanderers ka ko Johannesburg thulaganyo ya 3 to 6 ne le karolo ya thulaganyo tse di neng di gasa ko Barack Obama ona le gone le bang ba batlotlegi ba le bantsi bana ba le teng ko ntle le fo di dintsi thata dikabo tse ke di fentseng tse pedi tsa mogasi o ga isang mo thulaganyong ya afternoon ne ka itsipa ka re a bana ka ntera masedi nang tsampona ha ntse ke tsamaya ke ntse ke ikgoga Ina enka yopelang kgotsa ke atleng ke yopele ko di karaoke ke Window of Hope ya Aleta Adams ne Window of Hope da 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 di do da 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 ke one pina e ke ratiswe thata ke mokopi mo lebatsi by the way ke tsa gore selo fa o bone ka sone o keepa le di trends jana fa o bone ka selo se tsamaye le wena go yang teng puo e batho ba ibuang o itse gore batho ba bua eng o itse gore batho ba sala morago eng mo social media fa go ka nna le filimi ka ga botshelo ba meng ka tlhopha Vuyo Dabula filimi ya teng e ka nna From Matlhonyane to the World. What's up? 306 Diaboa. Po. Ke ka mogho letsatsi le wetseng ka gone le LTK mme gone jaanong re mo Diaboa re na le Mokwena.